Dobro, da si načela. Lahko mogoče malo več poveš o teh streamih, ker sem rekel, po naključju sem odkril Dumpling Ario, right? Kar je tvoj VTuber. Dej povej malo več o tem VTuberju, kako si ga sploh razvila, kako so ti začetke nastali in pol, mogoče malo več o streamu, ker ti streamaš dokaj pogosto, sem opazil. Mislim, da si tudi na zadnje si mogoče 2-3 dni, 4 dni nazaj. Ja, se zdaj le manj streamam, no drugače, ko sem na Tajskem streamam 3-4 tedensko, pa imamo tudi neke special streame, tu pa tam. Dedicated. Ampak, ne vem, jaz sem to bolj začela, ker sem pač rabila nek hobi, ful sem pogrešala pač neko družbo in pol so pač rekla, mislim, ti VTuberji so ravno takrat ful popularni postali in pol mi je bilo tako cool. Tako, I could stream if I don't have to show my face, I can do this. Anyone can, some voice changer rabiš. Ampak, ne vem, tako všeč mi je bilo pol tudi eksperimentirati, kako sploh narediti VTube modeli, in pol sem si ga pač naredila in pol so ga dali rigati in pa sem tako, you know, I like this. Like, kako si naredila, kakšen je postopek izdelave? Mislim, tako zelo front view, potem moraš pač vse te dele zrezati. Rigala ga nisem sama, čeprav sem se učila uporabljati live tudi, ampak to mi je že tako preveč specifično bilo, pa sem rekla, da se ne bom, mislim, znam emote animirati v temu, celega VTuberja se ne bi lotila. To je ta VTuber. Ja. Čakaj, to je tvoj VTuber? Ja. Ja, to je Dumpling Aria. Damn! To je ona. To je klep, right? To klep, animirana je tako lepo, res. Kakšna je sploh zgodba za Ario? Kaj je ona kot persona? Aria was, tako dolgo let nazaj, se je pač delal ta, there was a space station in space that was like a, ki je bil slovenščina, slovenščina, ki je bil pač nek vesoljska postaja? Ja, vesoljska postaja, ker so pač imeli neko secret raziskavo, postaja se imenovala Comrade 69. Oziroma bil je K69, but in my heart it's Comrade 69, because we are all comrades here. Yes. Nice. Zakaj 69? Dude, you just say nice to that. Just say nice. Mislim, to je paluno tako. Oh my god. Okay, so she's an alien. Ja, ne, mislim, pač nek eksperiment, ko so pač hoteli narediti the greatest weapon humanity has ever seen, in pa so pač neke te plafe devali in se je pač evolvalo v to Ario in je pač tako, I might not be the brightest bulb in the room, but no, wait, what did... Kaj že, the brightest two in the shed, whatever. Okay. Ne, pa je več tako, so pa rekli, da Aria grew up on the space station. On the PlayStation. On the space station. Kako je dobila dumpling? Ja. Sinonim. Like them. She likes Torej, ni dumpling ena najljubša hrana ali karkoli, ali ni pol človek, pol dumpling. Ne, sadly not. Je pa Bunny Girl, of course, ker so bili rappers. Because bunnies are the strongest creatures. Je pa v bistvu eden izmed teh znanstvenikov, The Mysterious Mr. D. Mr. D. Nice. Je se bad počutil, ne bil tako, je delo... Space Station 69 in Mr. D. K69, Mr. D. Bunnies tudi, pač tudi. What are these rappers? Funny fact. To so dobri naslovi za dođine. Funny fact about the stream, you're not allowed to swear in my chat, and we have like, it's PG-13. You can be just like nice. Kids, this reference don't mean anything. No, ampak pač the final arc of the story is, da pač ta scientist pomaga potem Ariju videti iz tega space stationa in pač je dal navodila, kako obesiti space suit, iti na kapsulo, but Arija is a little bit stupid and she just jumped out in pa so pač luckily ugotovili, da the vacuum does not hurt the little Arija in sem tako... That's why we have craters on Earth, because I fell straight down. I hit my head. Straight down.
Goku style. Goku style, yeah. Get head. In pa je to ongoing joke, like it's not my fault if I do stupid things, I fell on my head Če when I je was a padla baby. iz vesolja, je naredila, mislim, ker to je tako full velika sila, literally kot meteor, bi mogla narediti tako krater in atomska bomba. Okay. A je naredila full veliko opustošenje, ko je padla na zemljo. Vida. Kaj pa je njena moč, actually, ki se rekla, da je weapon? No Ampak je Bunny, Just tako da. very durable. I can smash Thank you, walls okay. with my head. Dobro bi bila v RPG. Pol je v bistvu tam, so jo posvojili, je padla tako eno malo državo v Evropi in zdaj je njen gol, država v Evropi. ima rada dumplinge, all kinds of dumplings, because dumplings do not discriminate. Imaš azijske dumplinge, imaš slovenske dumplinge, knedle, štrukli, tako, dim sum, žlinkrofi, tako, moč je tudi neke vrste dumpling, lahko karkoli, a ne? Moči, Zato so Imamo dangote. Imamo Ja, da. slovenski dango. Ta dango je tudi padel na slovenski. Oziroma zrasta tukaj. That was kind of like, every VTuber needs a backstory. To je res. Ja. Ti si ga res razvila, to je pač dobro, nekateri tam so je samo zelo eno, všeč. Ja. našel sem to obleko v trgovini. K69, Dr. D. A imaš tudi kakšne inspiracije iz teh HoloLive, podobni, so te kateri zares všeč, ko skušaš imitirati karkoli? Ali si res šla čisti iz originalne niti zgodbe? Nisem, ko sem delala tega VTuberja, sploh nisem gledala v bistvu VTuberjev. Meni je bilo v bistvu tehnologija bolj zabavna. Pač ta face tracking pa to, pa kako narediti. Mislim, tudi live 2D mi je bil v bistvu, v osnovi mi je bila tehnologija bolj zabavna, kot pa to, da bi dejansko streamala. Ampak če sem si že pač naredila VTuberja, pa sem... Mislim, ker sem že predtem parkrat streamala, ampak meni je bilo streamanje toliko nadležno, ravno zaradi tega webcama pa to. Pa... In zdaj, ko ne rabiš kema in lahko delaš pico, kot ti ostali sabajo. Gledal sem ta stream. Spica. Ja. Da kar spica? Nek special event je bil. Imam maskoto, ki je žaba, ki je zvezana z AI-om, ampak zdaj zadnje čase ne dela, moramo nekaj pač popraviti. Model treba posodobiti. Je res, ko lahko ga pač vprašaš nekaj in pač z AI-om pač ti odgovori. In pa smo imeli nek special event stream, ko sem rekla, da bom pač kuhala pico na streamu, ampak so pa viewerji, ko so pač regular, so lahko predlagali stvari, ko bi pač dali na pico. In so naredila nek seznam. Ananas ni bil najslabša stvar. Smo pač tak seznam naredili stvari. Let's just say we had imeli smo modr sir, ananas, banano, kobilce, črve, to se dejansko dobi na Tajskem? Hudo. Ne, zaradi tega, ker žuželke so drugače zelo hranljive, pa poceni. Zelo oljast. Si probala? Ja. Večkrat ali bolj tako za zanimivost? Mislim, se dejansko it tastes like fried stuff. To je moja... sej... Tako, tedenski obrok. To be Jaz sem tudi sprobal že. Imela sem te svilene črve, pa kobilce na tem streamu, teh nisem prej nikoli probala. Ponovno sem krikete, ko so kao... To so deep fried? Ja, deep fried, ni srovo. In pa je pač bil stream, da če kdo da donacijo, bo pač Mr. Frog iz tega seznama zbral random ingredient in jaz sem to pa sem na pico metala in pa smo imeli tako 2 cm debelo. Se prav sem naredila eno testo, sem naredila svojo, eno sem pa kupila pač neke te pizza base, ko so neke tortilje, ker sem bila tako, I'm not using the actual pizza dough for this. Ampak sem pa to tudi pojedla na koncu. Kot VTuber ali dejanski človek? Mislim, se so roke. I had to make it on the cam. And I actually ate the torej si dejansko pico delala, ne samo virtualno pico. Ne, we were actually making it. Marko, to moraš iti all in, če greš. Ja, hoče biti čim bolj autentično. Ampak smo pa potrdili smo teorijo, da pizza can never be bad. Okay. I mean, it's just dough and shit. Dough and shit. No matter what you put on, it can never be bad. Not shit. Dough and shit. Dokler ne daš res toliko nekih toppingov, ko se lahko zastrupiš čim, ampak...